nibyo mbere yuko rero tuganira kuri iyi shampiyona yo mu Rwanda nayo igeze haryoshye kuko turi mu minsi ya nyuma by'umwihariko umukino utegerejwe cyane kuri uyu wa gatandatu uyu mugoroba n'ubundi UEFA Champions League harakinwa undi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza hagati y'ikipe ya Atleti Madrid n'ikipe ya Arsenal. Toujours turi muri Visit Rwanda. Icyo abantu baba bategereje mbere y'umukino no kumenya ese abakinnyi ba Arsenal bose barahari, ese abakinnyi b'ikipe ya Atletico Madrid barahari, Nepo uyu mugoroba intwaro zose zirahari cyangwa hari abatari bugaragare? Ya hari abatari bugaragare nko ku ruhande rwa Atletico Madrid bari bagaruye midfielder Pablo Barrios ariko aza kuvunikira muri match ya Bilbao batsinze 3-2 Ademola Lookman ntabwo yakinnye iyo match ariko we hari ikizere cyo ko ari buboneke n'umutoza bikomeje kuko n'imyitozo itegura iyi match yigaragayemo nubwo yakoraga yoroheje. Bango rero ni Pablo Barrios udari undi ni David Hanko uyu mu defenseur w'umuhanga cyane ukina muri axe yagize ikibazo cy'imvune yo mpamvu amaze iminsi akoresha witwa Clément Lenglet na Roberto Norma. Mu gihe rero ubwo Ademola Lookman we turaza kuri umwanzuro mutoza ariko ashobora kuza kuba mufite hafi no kuri bench. Kurane rw'ikipe ya Arsenal umuntu udari n'uyu musore witwa Kai Havertz yagize imvune murabyuka kuri match ya Newcastle avamo mu minota 20 ya mbere. Mu gihe rero Ricardo Carafiori warahari, Mikel Merino nawe ntawuhari na Juliet Timber. Ivuga ngo Kai ndetse Juliet Timber na Mikel Merino nibo badahari. Ricardo Carafiori yakoze imyitozo ameze neza. Burane Beresheze yari yagize ikibazo cy'imitsi kuri match ya Newcastle burya simbuzwa ariko yakoze imyitozo na bagenzi bewe arahari. Ni match rero ikomeye kuko nabonye Thierry hari icyo yatangaje umuntu atabura kubwira abantu. Thierry yavuze ngo hari igitekerezo afite ngo uko yabonye Arsenal kuri match ya Newcastle ni nacyo gitekerezo Mikel Arteta agomba kwinjirana muri iyi match ko byibuze harimo akantu katushe ko kwataka twabonye Arsenal isa nk'iyagaruye. Ubwo aravuga wende Beresheze ahengamiye ku ruhande rumwe rwa ruguru Bukayo Saka inkuru nziza araza kubanza mu match yo ku mugoroba mwarabonye ko no kuri match ya Newcastle yaje asimbuye ngo dushaka kubona Beresheze urande rumwe Bukayo rundi hataka Victor Gyökeres witwa Zubimendi na Declan imbere yabo hari Martin Ode n'ubundi defense irimo Saliba ndetse na Magalhaes urande rumwe ruriho uyu musore Ben White urundi ruriho uyu mutaramu Piero Hincapi. Kurande rero rw'ikipe ya Arsenal ni equipe imaze kwinjizwa ibitego 5 byonyine muri Champions League mu mikino 12 y'isezo. Sofani imaze kwinjizwa ibitego bike gusa rero kurundi ruhande wo bakina Diego Simeone yinjijwe ibitego 26 mu mikino 14 y'isezo. Urumva ko yinjijwe ibitego byinshi ariko nawe amaze gutsinda 34 kuko nawe arascoringa. Julian Alvarez amaze gutsinda ibitego 9 muri ibyo bitego 34 bya Atletico Madrid y'isezo muri Champions League mu gihe mu bitego bya Arsenal 6 muri byo bimaze gutsindwa no witwa Gabriel Martinelli. Bivuga ngo imibare yose ya Mikel Arteta nubwo Beresheze yabanza kuranirwa ba Martinelli nawe akeneye kuza kuba amufite ku bibi n'ubwiza kuko nawe bamweretse ko ari we mwiza muri Champions League saison mu gutsinda ibitego ku basore b'ikipe ya Arsenal. Hari aga fact nshaka kubwira abantu nabonye abantu bose bavuga bati Arsenal ndetse n'ikipe ya Atletico Madrid uyu munsi ibitego byaraye birangiye mu ijoro ryakeye kwizigira. Uyu munsi dushobora kutabona ibitego bitewe nuko bavuga bati abikipe ya Arsenal abari ikipe ya Atletico Madrid ntago twiteze ko baza gutsinda nk'ibyabaye ijoro ryakeye. Mwibuka ko ikipe ya Arsenal yasoje campaign iyo gushaka itike yinjira muri knockout ari iya mbere yaratsinze ibitego 23 yinjizwa 4 ni ukuvuga ngo yasohotse izigamye ibitego 19. Kuki abantu bavuga ko ibitego byarangiye ijoro ryakeye? Ibitego byarangiye iri joro nanjye ndahamanya nabo kubera ko n'uburyo bw'imikinire y'ama equipe yombi ndetse n'ibitekerezo biri mu mitekerereze y'abatoza bombi. Nepo iyi ni inshuro ya mbere ikipe ya Atletico de Madrid irimo irashaka gutwara igikombe cya Champions League. Uvuga ngo bafite ibintu byose. Diego Simeone buri ibintu byose yaragiye arabikora mu ikipe ya Atletico de Madrid mu myaka ahamaze irenga 12 cyane. Za Europa yarazibahaye abahashampiyona ba Copa del Rey nta kintu atabahaye. Ikintu agomba kubaha uyu munsi ni Champions League. Yakinye finale ebyiri Madrid imutwara igikombe. Kuri inshuro muri mind ye harimo ni gute nagera kuri finale. None nyuma yo guhusha igikombe cya Copa del Rey agana n'ubuyobozi. Copa del Rey ubundi yatsinzwe na Real Sociedad muri match 9 yatsinzwemo 7 cyane. Urumva icyo ni ikintu bita forme
zitameze neza cyane mu ikipe ya Atletico Madrid ariko ikabarwa nk'imwe makipe akora rotation nyinshi kurenza izindi zose. Ni ekipe kugira ngo byumve neza niyo mpamvu yakoranye inama na Matteo Arimani umuyobozi wa sport mu ikipe ya Atletico Madrid abantu bamwibuka muri Barca basa nkaho baganiraga kubwira Diego Simeone ko afite ekipe nini y'abakinnyi benshi bitandukanye na resultat ari kubona zitari nziza. Bamwe ati resultat si nziza ariko ufite groupe nini. Kuko muri championnat ategura match ya Champions League yajyaga yarinya champion equipe idasa niyo yazanye muri Champions League kandi abakinnyi bose beza ko niyo vuga ngo uruhande rumwe afite Juliano Simeone urundi rufite Demora Lukman ufite Nico Gonzalez kuri benshi ndetse n'uwitwa Alex Baena basimburana nabo. Baena no umukinnyi w'ikipe y'igihugu Espagne, Nico Gonzalez no umukinnyi w'ikipe y'igihugu Argentine bitwa ko ari abasimbura. Ukagira Alexander Thorpe usangira umwanya na baba Julian Alvarez ufite Antoine Griezmann nabitwa bati Thiago Almada afite ekipe nziza pe ahubwo bakambwira ati umukino ukinaho kugarira twabonye ari uryamyeho kandi mu gihe warekuye utsinda za Barca 4 yari wigeze kwitera 5-2 mu match zeruka guza ikipe ya Arsenal ndetse na Atletico Madrid 5 zeruka. Atletico yatsinze imwe Arsenal itsinda 2 banganye 2 kuvuga ngo Arsenal iri imbere mu buryo bwo kuba itsinda Atletico ariko bajya kunganya au contraire buryo usko Bayern yagiye gukina na Paris match 5 zerukaga Bayern zose yarazitsinze ariko na ko Atletico na Arsenal ikikuye ko ari match ikomeye biregeranye ariko impamvu iyi match umuntu atagomba kwitega mu itego abantu baranaryoherwa ariko ni Atletico de Madrid iri mu rugo iyo iratekereza yuko ikwiriye kwirinda kwinjizwa ibitego byinshi igashaka difference izayijyana ku ikipe ya Arsenal. Barakina n'ikipe ya Arsenal ifite ikintu bita gushidikanya muri yo byamaze kujya mu bakunzi bayo byagiye mu batoza biri no mu bakinnyi bayo barimo baravuga bati ni bibiri byose bituri imbere turahitamo iki tureke iki cyangwa byose turimo ruvuga ngo harimo ikintu bita gushidikanya. Arsenal ndayibona iri buze kuza ifite ikintu cy'ubwoba bwo kugarira no kwirinda gutsindwa batekereza ko muri retour byibuza nako Mitseri yavuze ati Arsenal muze nkuko mwaje kuri Newcastle mwirinde ikintu cyo gutekereza no kujya kuri pressure yo gushaka kuba ari ibintu byinshi bo nka Atletico yatsinze Bilbao Rwanda no kugira ngo isekirize umwanya wuzakina imikino y'Iburayi 4 ya mbere ariko izaza no kuri izi match yahura ariko Arteta nta kubabaye kagaruye Bukayo Saka ariko aramutse agaragaje ko nawe ari guzagurika kibari ibintu byinshi. Atletico twaribonye muri match ya mbere ari igiye kunyagira ukasarwana retour twaribonye kuri Barca yarabiriye Barca bizagaruka retour birananirana igitego cyananira rwose kugikurayo no mukino utegerejwe ku mugoroba w'uyu munsi. Championa y'u Rwanda nayo igeze mu minsi ya nyuma mukanya nabonaga agapost ikipe ya Musanze yasohoye yitegura ikipe ya Kiyovu Sport bafashe stade Amahoro baryamishayo ingagi hejuru ndabona abantu bari kwitrolinga batese ubworoherane bwahindutse stade Amahoro nyine bashyizeho ifoto ya stade Amahoro kandi bari kwemvita abantu ku bworoherane stadium aho kugira ngo bakoreshe ifoto nyine muri artwork ndabyumva aho kugira ngo muri artwork bakoreshe stade ubworoherane bashyize stade Amahoro. Abantu bari kubatrolinga nyine ko bakoresheje Amahoro Stadium aho kugira ngo bashyiremo bazakirira mu mahoro oya bazakirira mu bworoherane. Mbonye akantu umuntu atwereza ubutumwa Arsenal yacu ko mutafite ikizere akantu kavuga ngo Havelosia urumva umuntu yaratumira nayo ngo ko Arsenal tutafite ikizere nibo kubushize umutara mu Yusufu y'Urubavu turi kumwe bishize Yusufu ari Rubavu yaransekeje twarana aravuga ateze kuko afana wo mu Rwanda mbona tubabajwe n'igikombe kandi abo mu Bwongereza ashobora kuba ntabyo bari nuko championa irakomeza muri weekend ku itariki ya mbere ni kuwa gatanu ikipe ya Marine izakira ikipe ya Gasogi United hanyuma Gorilla ikira ikipe ya Police bukiye bwa rero kuwa gatandatu Etincelle izakira ikipe ya Magaju Gicumbi yakira ikipe ya Emelec Rayon Sport izakira ikipe ya APR no mukino tugiye kuganira hanyuma bukiye bwa ku cyumweru ikipe ya AS Kigali yakira ikipe ya Al Hilal ikipe ya Muhanga izakira Bugesera Mukura yakira Rutsiro Musanze yakira ikipe ya Kiyovu Sport. Rayon Sport kuri wa gatandatu saa 12 irakira ikipe ya APR n'umukino confirmed ugomba gukinirwa muri stade ya Mahoro nyuma
ibyari byabanje kugarukwaho cyane ariko final uzakinirwa muri stade Amahoro. Mbere yuko twinjira muri uyu mukino Kwizigi, reka mbanze mbajyane gatoya ahantu nari maze iminsi. Yego. Turi gukora inkuru y'imikino mu magereza. Inkuru ya mbere izasohoka kuwa gatandatu muri RTV Kickoff. Saa 4:30 saa 6 abantu ndabararitse kuri televiziyo Rwanda. Ariko twasuye amagororero atandukanye ya hano mu Rwanda. Nyarugenge ni ibindi bintu ndabakumbuje. Bantumyeho ko mbasuhuriza Rugaju Rigani, yaba ari Nyarugenge, yaba ari Bugesera ejo twari turi, yaba ari Nyagatare, yaba ari Rwamagana, umva, yaba ari Nyanza, ahantu hose ugeze. Bambwiye Rugaju, bambwiye Kwizigira, mbese urubuga rw'imikino rwose. Ese mu radio baba we none nibwo buzima. Radio Rwanda, televiziyo Rwanda barabikonsoma amasaha yose. Abo ndabemeye amamatse babakurikira barazumva, bafite DSTV. usabe muri Minadefu bazakubwirire uzasore na hariya ku Murindi. Mbigeze kuri ku Murindi, genda urebe umupira ubuhakina. Ahubwo bagira amakipe y'abasivile n'abasirikare, noneho niho biryohera. Ahubwo ngeze kure RG na no muri Interforce na Special Force. Gusura mu bigo bya gisirikare naho kugira ngo turebe uko byifashe. Nanabyibagirwa Special Force iraza gukina na division ya 4 yo magiye kumwe n'umutoza Special Force waje kubaza Stade Umuganda. barimo gushaka uburyo azajya gusura Special Force. We wakabaye umbwira ngahita mbwira general ni ndashaka kuzana abantu tugasura, ubwo hagiye mu mahoro wa menshi email n'ibindi byinshi cyane ntabwo bigoye. Ahubwo nyine nibyo navugaga Special Force barakina na match na division ya 4 mu majyepfo. Barakina kuri Stade Umuganda, hari match abantu baze kujya gushyigikira abasirikare. Baze kuhagera kuko ubwo division ya 4 niyo mu majyepfo irahita ikina no muri weekend na DID. Iyo match ndayibuka ko nayo yacu Special Force yitsinze match ya mbere. Nuko mbere yuko rero twinjira kuri uyu mukino, bareyo APR mumenye ko mu bagororero mufiteyo abafana kundi rwego. Abangaba bagiye kutubwira ku mukino kwa gatandatu ikipe ya Rayon Sport izakiramo APR nabo mu igororero rya Bugesera. Aho zari nkuru. Reka mbanze nsuhuze Nkuru Nziza Jean Bosco wanyandikiye urupapuro. Nyarugenge mageragere urupapuro ati Kwizigira ndagusuhuje ndagukunda cyane uzaze kunsura. Ahubwo ikibazo mfite ni kimwe, aya mazina akunda kuba afite abantu benshi. Uzamenya ari ubu. Nzamenya ari ubu. Nuwagera uzavuga ngo watanze akabaruwa. Abandi Nkuru Nziza Jean Bosco watanze ibaruwa. Nzabanza ninjya kumusura ndamubwira nti urupapuro n'ikaramu wandike ndeye kumukona ruwa. Ndamusure cyane. No kuri yakire izo ntashyo kuko rwose bose baba bakurikiye urubuga rw'imikino. Rwose tutera